Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Ni umwanya tukugezaho amakuru hano kuri Weya TV Show. Twibanda ku makuru atandukanye yaba yanditswe mu bitangazamakuru hirya no hino. Ndaza kukubwira ko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yatangaje byinshi ku ideni u Rwanda rufitiye u Burundi. Ndaza kukubwira kandi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganiye kure imikoranire iri hagati ya FARDC ndetse na FDLR. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, urasabwe gukora subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo ujye ushobora gukurikira ibiganiro dutambutse hano umunsi ku munsi. Siporo, politike, imyidagaduro, ubuzima n'ibindi bitandukanye ubikurikira hano. So kora subscribe rero kugira ngo ubane natwe umunsi ku munsi. Muhaye ikaze ku buryo burambuye, ni amakuru tugiye guhera mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize icyo avuga ku ideni igihugu cy'u Rwanda gifitiye u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ko kuba u Rwanda rutarashyikiriza igihugu cye abaketsweho gushaka guhirika ubutegetsi ari ideni rikibereye mu gihugu cy'u Burundi. Gusa avuga ko iki kibazo kiri mu nzira zo gukemuka. Ikibazo cy'abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015 kiri mu byari byaratumye umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzaba. Kuva muri 2020 ubwo Perezida Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi, Kigali na Gitega byongeye kuzahura umubano wabyo. Leta y'u Burundi cyakora iracyasaba iy'u Rwanda ko yayishyikiriza bariya bashatse guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bagashyikirizwa ubutabera kugira ngo imigendanire hagati y'ibihugu byombi irusheho kuba nta makemwa. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka kugirana na BBC yatangaje ko ikibazo cyabariye abantu barimo n'abasirikare bakomeye yakiganiriyeho na mugenzi we Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, uburyo kuri ubu bigomba kuba bikemuka. Yagize ati icyo kibazo turimo tugishakira umuti kuko cyamaze kurenga urwego rw'abakuru b'ibihugu, kiri mu rwego rw'abahanga, nibo barimo barakorana bareba uburyo byagenda neza. Umuntu rero nimuguma mu magarara iyo muri gushaka umuti. Ntavuga ko icyo kibazo kiri hafi gukemuka, dufite n'abahanga barimo kubikora. Ayo ni amagambo ya Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yabazwaga niba hari icyizere ko icyo kibazo cyakemuka cyangwa se u Rwanda ruzatanga bariya abantu, yasubije ko kiriho mbere yo kuvuga ko mu gihe cyose ruzaba rutarabatanga ruzaba rubereyemo ideni u Burundi. Ati urabizi neza ko umuntu wakoze ikibi nta gihugu ashobora guhungiramo, ategereza gucirirwa urubanza uko byakagenda kose, kandi ubutabera ntabwo gusaba kujya mu biganiro. Uwishe wese itegeko mpuzamahanga, itegeko riramuhana. Wahunga wajya he, aho uzajya hose uzafatwa. Ndayishimiye cyakora yavuze ko u Burundi budashobora kwicarana n'u Rwanda kubera ko kwicana n'u Rwanda kubera ko ruberewemo ideni. Ibi ngibi yabitangaje nabwo mu kiganiro yagiranye na BBC. Nibutsa ko iyi ni Weya TV Show, ni amakuru aba yaranze iminsi yose, by'umwihariko muri politike. Muri aka kanya ni amakuru aba yanditswe mu bitangazamakuru hirya no hino. Ndagira ngo mubwire ko Amerika yongeye kwamagana ubufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR inihanangiriza u Rwanda mu buryo bukomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwamagana ubufatanye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC gifitanye n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, igisaba kubuhagarika. Ni ibikubiye mu itangazo guverinoma ya Amerika yasohoye ku wa mbere tariki ya 19 Kamena 2023. Ni nyuma y'uko impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ziheruka gusohora raporo ivuga ko FARDC yakomeje gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR mu ntambara imazemo igihe ihangayemo na M23. Iyi raporo nshya ya ziriya mpuguke ishyira mu majwi by'umwihariko abasirikare barimo umugaba mukuru w'ingabo za Congo Leta General Christian Chiwewe ndetse na Leta General Frank Ntumba usanzwe ari umujyanama wa Tshisekedi, nk'abari ku ruhembe rw'ubufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR. Ku ruhande rw'u Rwanda, iriya raporo ishinja u Rwanda kuba hagati y'Ugushyingo 2022 na Werurwe rwohereje ingabo zarwo muri teritwari za Rushuru, Masisi na Nyirangongo mu rwego rwo guha umusada M23.
ni raporo by'umwihariko ishyira mu majwi bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda nk'abagize uruhare mu kuyobora ibikorwa byo guha ubufasha uriya mutwe witwaje intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu itangazo zasohoye zihanangirije u Rwanda zirusaba guhagarika ubufasha zivuga ko ruha M23, ikindi rugakura ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Zagize ziti turongera guhamagarira u Rwanda guhita bakura ingabo zarwo muri Congo ku butaka bwa Congo. Turasaba kandi u Rwanda guhita ruhagarika ubufasha ku mutwe wa M23 witwaje intwaro wafatiwe ibihano na Loni cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mpamvu Amerika yagaragaje nk'izituma uyu mutwe ugomba guhagarikirwa ubufasha harimo kuba impuguke za Loni muri raporo yazo zaragaragaje ko wagiye ukora amakosa arimo kurenga kenshi ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no guhonyora uburenganzira bwa muntu. M23 yashinjwe kandi ibyaha birimo gufata ku ngufu no kwica abaturage. Amerika yunzemo iti turamagana kandi ubufatanye bwemejwe hagati y'ingabo za Congo FARDC n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo uwa FDLR wafatiwe ibihano na Loni na Amerika, kandi turongera gusaba na Leta y'u Rwanda na Leta ya Congo ihita ihagarika ubufatanye bwose ifitanye n'iyi mitwe irimo FDLR. Leta y'u Rwanda kugeza ubu ntakiratangaza kuri iyi raporo nshya ishyira mu majwi ingabo zarwo. U Rwanda inshuro nyinshi cyakora rwakunze guhakana ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose ruha M23, rugashinja Kinshasa kurwitwaza nyuma yo kunanirwa gukemura ibibazo byugarije. Mu myaka mike ishize nibwo ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 cyafashe intera. Ubwo Perezida w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi yakunze kujya agaragaza ko ikibazo cy'umutekano mukeya uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari ikibazo gifitwemo uruhare n'umutwe witwaje intwaro M23. Agakunda kugaruka kandi ku kuba uyu mutwe uterwa inkunga na Repubulika y'u Rwanda, ibintu ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bukunda guhakana, bukavuga yuko ahubwo ikibazo cy'umutekano mukeya uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bawitera ubwabo, mbese ko aribo bafite igisubizo cy'ibibazo bafite. Iyi ni Weya TV show, aho usabwa kuba waramaze gukora subscribe. Yikore kugira ngo ubane natwe mu biganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, tuzajya tubana. So niba utarakora subscribe wibuke kuyikora ukande ku nzogera kugira ngo ushobore kujya wakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru. Amakuru yacu kandi ushobora kuyagiramo uruhare utanga igitekerezo ku ngingo zose tuba twagarutseho. Nibutsa ko aya makuru tukubwiye twayasomye ku kinyamakuru bwiza.com.